Lamine Yamal, umusore ufite imyaka mike cyane nyamara amaze kumara umuti w'ikaramu z'abanditsi b'uduhigo two mu mupira w'amaguru bitewe n'ubuhanga agaragaza mu kibuga. Bamwe mu bantu ba mbere bateruye Yesu Kristo amaze kuvuka bari abanyabwenge bakomeye cyane. Mu gukora kwa Yesu Kristo yagaragaje kenshi ubwenge bugaragaza ko yateruwe n'abanyabwenge koko. No kuri Lamine Yamal niko byagenze. Mu gihe kingana amezi 6 gusa avutse, Lamine Yamal yageze mu maboko y'umwe mu bakinnyi ba mbere ku isi, Lionel Messi. Uyu munsi Lamine Yamal ni umwe mu bakinnyi beza mu mupira w'amaguru ku myaka mike cyane afite. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2007 nibwo Lamine Yamal yavutse, avukira mu gihugu witwa Esplugues de Llobregat wo muri Espagne, akura mu gace kitwa Rocafonda ko mu ntara ya Barcelona muri Espagne. Muri iki kiganiro tujye kugaruka ku bintu 10 byihariye kuri Lamine Yamal bigaragaza aho yavuye n'ahageze uyu munsi mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngiye kibagezaho nitutse Nyumva Olivier. Bye ikaze. Ikintu cya mbere, inkomoko y'izina rye. Izina rye ry'ukuri ni Lamine Yamal Nasrou Ebana. Mbere y'uko tureba inkomoko y'amazina Lamine Yamal agaragara ku myambaro ye, reka tubanze turebe inkomoko y'amazina ye abiri ahera. Nasrou Ebana ni amazina akomora ku babyeyi be bombi. Se yitwa Mounir Nasrou, nyina akitwa Sheila Ebana. Lamine Yamal ni amazina afite icyo asobanuye cyane, yaba kuri Lamine Yamal no ku muryango we muri rusange. Lamine Yamal ni amazina abiri y'abantu bafashije ababyeyi be mu buryo bwa mikoro mu gihe bari bakomerewe cyane. Mu kubashimira no kubazirikana, ababyeyi ba Lamine Yamal bari barasezeranije abo bantu babafashije mu bihe bigoye ko nibabyara umwana wabo wa mbere bazamwitira amazina yabo Lamine Yamal. Ikintu cya kabiri, afite inkomoko y'ubwenegihugu butandukanye. Zakomoka mu mujyi wo muri Maroc witwa Larache, naho nyina agakomoka mu mujyi wo muri Guinée Equatoriale witwa Bata. Mu yandi magambo, Lamine Yamal ni umunyaburayi ufite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Ikintu cya gatatu, yatangiye gukina FC Barcelona afite imyaka 7. Mu mwaka wa 2014 nibwo Lamine Yamal yinjiye muri La Masia, ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Barca. Iki gihe yari afite imyaka 7 y'amavuko gusa. Yabanje gushyirwa mu ikipe yo mu cyiciro cya gatatu yitwa Juvenile A Team. Ikipe yari nkuru ugeranije n'imyaka yari afite. Ikintu cya kane, yayoboye bagenzi be akiri muto cyane. Lamine Yamal afite imyaka 11 y'amavuko, yabaye kapiteni w'amakipe y'abana mu byiciro bitandukanye mu ntara ya Catalonia, ibyiciro birimo ikipe y'abatarengeje imyaka 12, abatarengeje imyaka 14 n'abatarengeje imyaka 16. Uretse kuba Lamine Yamal yari afite ubushobozi bwo kuyobora bagenzi be, Lamine Yamal yari afite n'impano ihambaye ku rwego rurenze rw'abandi bari mu kigero cye. Abatoza muri Catalonia bari bafitiye Lamine Yamal icyizere cyo kuzava umukinnyi ukomeye nk'uko bimeze uyu munsi. Ikintu cya gatanu, Lamine Yamal niwe mukinnyi wakiniye FC Barcelona ari muto cyane kurusha abandi muri iyi kipe. Kuva FC Barcelona yashingwa mu mwaka wa 1899 kugeza mu mwaka wa 2023, FC Barcelona yari itarabona umukinnyi muto nka Lamine Yamal mu mateka yayo. Kuva mu mwaka wa 1922 kugera mu mwaka wa 2023, Armand Martinez Agi niwe wari umaze imyaka 101 kuri uyu mwanya wo kuba umukinnyi muto wakiniye FC Barcelona, agahigo kamaze imyaka 101. Armand Martinez yinjiye muri FC Barcelona mu mwaka wa 1920 afite imyaka 15 n'amezi 11 n'iminsi 5. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023, nyuma y'imyaka 101, Lamine Yamal yahinduye amateka yinjira mu ikipe ya FC Barcelona afite imyaka 15 n'amezi 9 n'iminsi 16 y'amavuko. Umukinnyi wa mbere muto ukiniye FC Barcelona ari muto cyane kurusha abandi. Ikintu cya gatandatu, Lamine Yamal yabaye umukinnyi muto wa FC Barcelona wakinnye El Clasico, umukino wahuje Barca na Real Madrid. Lamine Yamal yaciye agahigo ko kuba umukinnyi muto cyane wakinnye muri El Clasico hagati ya FC Barcelona na Real Madrid ku itariki 28 Ukwakira umwaka wa 2023, afite imyaka 16 n'iminsi 107 gusa. Nyuma yaho ku itariki ya 26 z'ukwezi Ukwakira umwaka wa 2024, ubwo yari afite imyaka 17 n'iminsi 105, Yamal yatsinze igitego muri El Clasico, aba umukinnyi muto cyane watsinze igitego muri iyi mikino, atsinda igitego cya gatatu cya Barca mu mukino warangiye ari 4-0 bya Barca
Ibi bihamya ko Lamine Yamal ari umwe mu bakinnyi bafite impano idasanzwe, akaba yanditse amateka mu mikino ikomeye ya El Clasico. Ikintu cya karindwi ni umufana ukomeye wa Neymar. Nubwo Lamine Yamal yahoze afatana Lionel Messi nk'umukinnyi wa mbere mu mateka y'umukino w'amaguru, yahoze yemera uburyo Neymar akinamo. Yagize ati, Messi ni uwa mbere, gusa uwo nakundaga kureba ni Neymar. Ikintu cya munani, aho icyubahiro agace akomokamo. Lamine Yamal akomoka mu gace kitwa La Kafunda, ka gace twabonye yakuriyemo, agace kazwiho kuba gafite ubukene bukabije. Nyamara nubwo bimeze bityo, Lamine Yamal akomeza kwerekana ko atewe ishema n'aka gace buri uko atsinze igitego. Mu guserebura igitego cye, Lamine Yamal akunze kwerekana umubare 304 cyangwa se 304. Iyi celebration ye ishingiye ku gace ka La Kafunda yakuriyemo. Aka gace kitwa La Kafunda gafite address number iherwa n'iyi mibare 3 tubonye 304. Ikintu cya 9, yemerewe gukinira ibihugu bitatu byose. Lamine Yamal afite ubwene gihugu bwa Espagne, ariko kubera inkomoko y'ababyeyi be yari afite amahitamo yo gukina amakipe y'ibihugu bitatu: Espagne, Maroc na Guinea Equatoriale. Yamal yavukiye muri Espagne ku mubyeyi w'umugore ukomoka muri Guinea Equatoriale n'umubyeyi w'umugabo ukomoka muri Maroc. Gusa nubwo ibihugu bya Maroc na Guinea Equatoriale byagerageje kumushishikariza gukina amakipe yabyo, Lamine Yamal yahisemo gukina ikipe y'igihugu ya Espagne. Yatangiye gukina Espagne kuva ku rwego rw'abato abatarengeje imyaka 15 kugeza ku ikipe nkuru, aho yakinnye bwa mbere muri Nzeri mu mwaka wa 2023, agahitamo umukinnyi muto cyane wakiniye Espagne ndetse akanatsindira iki gihugu igitego. Kuva ubwo Lamine Yamal yakomeje kwitwara neza, akina Espagne mu marushanwa akomeye nka UEFA Euro 2024, aho yagaragaje ubuhanga budasanzwe. Nubwo amategeko ya FIFA yemera ko umukinnyi ashobora guhindura ikipe y'igihugu akinira mbere yo gukina imikino mpuzamahanga yemerewe, Lamine Yamal amaze gukina imikino myinshi yemewe na FIFA ku rwego mpuzamahanga, bityo nta kibasha guhindura ikipe y'igihugu akinira. Mu buryo bugaragara, Lamine Yamal yagaragaje ko nubwo yahisemo gukina Espagne atigeze yibagirwa inkomoko ye. Aha twavuga nko kuba ku nkweto zo zifite amabendera ya Maroc na Guinea Equatoriale nk'ikimenyetso cy'ubwubahane n'urukundo afitiye inkomoko ye. Muri make, Lamine Yamal yemerewe gukina Espagne, Maroc na Guinea Equatoriale, ariko yahisemo Espagne, akaba ari naho akomeje kwitwara neza ku rwego mpuzamahanga. Ikintu cya 10, yabaye umukinnyi muto wa Espagne wakinnye umukino wa mbere mu ikipe nkuru afite imyaka 16 n'iminsi 57. Lamine Yamal ni umwe mu bakinnyi bato bafite impano idasanzwe, akaba akomeje kwandika amateka mu mupira w'amaguru ku rwego rw'isi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Ndagushimira kuba wemeye kubana natwe. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, ukore share, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukore subscribe kugira ngo tujye duhura mu biganiro byinshi bitandukanye kandi by'ubwenge. Ikiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.